mi goi na kho rong nong sem gai ni tilong mai su kan dio asai ani ro pa tan tan ba mai thai na ba mai 10 commandment la dan ru tong lam ko tai ma takhna ka phian kho mai hit bui so la dan ru 10 commandment da sami hai dikalok ni sa thai na ai mai hit bui so ne ma takhat la lo kho ru lung ko tai la dan khat khorina padai phau tho ra gwang le man sai ka ko bui tung che kho ani mari na ni so relationship hai ra gwang le niu to bui su ni so ni long kho dilawe ra ba me te kolum rio ra ma te kolum rio ram bai ba me kum su rio me tung long kho sa nan ba mai hai ra le man sai ka kho behave su me tung ke the or a vertical relationship sa na ba me te thai kum na pangu khorina ru kai me ti hai horizontal man sai kha ni man sai ka bai me ka ko man sai don pa ko tu to bui thang thek na niu relationship ina ni na to tung lam ko hai mai hai ani 10 commandment hai thai si ne thai ti tho khani me tong hai piu si ne piu ti tho ram ka goi na kho hai thui mai te nai pen ye na jisu krista guang da pigan kho 10 commandment hai pin fulfill slow me tong ngai na thai me goi ri sai 10 commandment hai new testament ko hai jisu gan ko hai ka goi na repeat so that re accept sabat mai na te repeat sum mai ta sai sabat te tho nge o na te new testament ko sa ma khai mai te na rap de bai ka goi tho mai te repeat su thai kan jisu krista na fulfill slow way tong hai kum na thai me goi sai history ka goi not documents in history mai he te bui so pi kan ko hai kan di ta ti ka lai o mai te mai hai 10 commandment kum na bai me document bai me ti ka lai lo ma gai ta sai western civilization nai kan mai bai me nai kan mai kan di khon chu ji me phungwang kan mai rights ti lo kan mai ta even democracy ti gong lo ko me ka goi hai 10 commandment ko tong concept gai to gong to ngai tu sai mai hai tu bui su tin so tu tho ra le aniu mai to ka kho ra gong aniu khon ti lo mai to su ti pi ja khona ta wan relevance na ma mi to ngai ti lo rap to mai gan khorina ta phom mi long ko khat mai tong lo hai ta to outdate di thai to mai tong rap khai sa rap ra mai tong piu no duk mai tong ta wan mi long ko applicable sa ba me na zaw lo kho na mai dau riau ta sa mi tong nai 6 commandment ko te ni suruk mi tong ladan ko ta man sai ta suloi riau lungma riau khani kai hau lo wa tu riau khani lat mi tong sakhi su riau mira mi tong po ta nang aga na lung riau ta sa na ba mi te bui so mai tong commandment ka goi ha ni thui thik na piu te tho adi kam ga ni na mai hai man sai kha le man sai ka ko relationship nai mai te dilo mi to ngen commandment 6 commandment ko loi mi phaw man sai kha le man sai ka ko tu bui tung thek so ni so ko mi te ni just imagine so ko kai hau mai mak mai mai bu mai dau mai mak mai mai lu lung man mak mai mira mi po ta aga mak mai khani sakhi sarang hai la na su mak mai tung bam ko ni lung lo ko to bui so ne kai hau mai mak hai mai bu mai dau mai mak hai ti tho zu na lung pani secure pa na sup ni army ni ka ge na ni tong ram gai ri mai ka ge na ma gai police ni ka ge na ni tong ram gai kai hau lo go tu mai mak gai tu tong ngai ti tho chabi chap san protected shield khat nai na sam khau tu bu khau hai di ni khu khok ta sa mai ti hai khok ka ri ka tip na bom ni ka ge mak gai kai hau lo go tu mai mak ti tho ni ngai hak pani mai lu lung man mai tong mak ti tho lat gai lo ni nai na to ram gai ani upi pu ta sa khwang suot ne suoi ti tong ngai ti tho kai khun ko hai chu jang mai ni nai pani gang kha tuang ta ka haw riau tu pi gan ko ka haw mong na ba me ti tho lat gai me kai gai lo ning khau rup rian ka khau lat ta mai rao pani ai chu jang mai ti nai pani mai zaw lo kho ani paradise mai ku buat mani tong thai 10 commandment ta mai hai ani tong panti the ti kalai no i tong la kha di thai mai hai nang ani piu mo pe jang khre taw kan di ko judicial system nai lo mi hai chum mai lat me tung la jan su khang nai lo mi tu jang false witness nai me jang khre lat mai nai me jang khre corrupt su mi nai me jang khre la jan ta be tung bam nai tung ngai la jan bam hai judicial tung system hai taw na ri nai tung ram ga ani ram thai mo me gan ko ni pu pau ngan ko na me nai mi tung dai kai luang ko pai nai lo mi hai pai hai village court san mi hai dim don ni bam ni ai committee ko thot ni hai la jan bam ken di thai ani wai hai
khang su na lung na ba me gan me goi pum tat me goi ba lung ba me lu su mai ni tu na goi ni dormitory khat na ne lung kring me tong kan ni pu pok ni gan kan dai tu bi jeng sau pe ko kha kha ta kha lo khang me bam ko ta nai thai te me bam ko kha lo ni train up su ni man sai goi te ku me te tho churi ta mo chi sa pi gan ko ni organize su gai ni te an thau goi te sa lo me tong lat na ye me re de me to bui rap ka goi te me hai external threat ni nai internal threat ni tong pan ti ko nai system nan me tao suri pe na nai the na ri me pe na nai na me ri pon ri nai pe na nai na me ban sen ka za develop na pa me hai to bu su tina khat le khat ta alam ngam mo be jang kre suluai reu to mai tong commandment de ton be jang khri ai tao he za india me tong budget kai kai ngan ko dai liang me tong budget hai to bu sor ko defense ko ta ka nei ten sai defense tong department ko sian hai kai kai liang thai ram bai bai nak song us ko ni de country bai bai ko ni de hai zu me hai defense ko na sian kai kai liang hai ten sai ri hai mak le tong nai te khat le khat ta ziana na lung ma me tong nai te to kan di khat hai chu ri na sian hai zu defense ko pat kai mai te development han pat kai ta di gai ni tong so khat le khat ta lazan su me hai I mean false witness lat me tong sakhi su me mak te to ai nang lat me putin pat se nang kum ding ai me ko sarap te to me go na lat me te correction su te to lat me pat daw na tung ram kai chum mai te me he adi command so 10 commandment te me hai ni thui te thina piu te tho ani kan di ha paradise me ha kan di ko lun ho pu ni ra gong tung chu jak mai te ko mai tun te nai pu ni thai me goi na ru khau 10 commandment te tung lam ko ri na gai na sa longa mak si tho gai na king lom lo ro gong tang sem gai ni ti lo mai su kan dio ma thang ko ri na ma thang 10 commandment long khau pui pu tak sa khong su wo su loi su tiat rio kai ho e te me te bui son ne ko details ni discuss na bam de ko na asai khang su na tho me ko ri na new 10 commandment hai to bui so me hai na thai lo ko me hai kan di te tiklai lo mi tong commandment akha de ra gong tong tu pi jang roi ra gong tong la dan pi jang roi me ne ta thai lo de khom go ne ru kho sem ga ni ti lo me su ne tho